Gaza Garage Door and Gate Moto hi mi nghenisela mavandla ya ti-garage hi tlhela hi lunghisa lama nga onhaka hi hoxa na ti-gate moto hi dilivha hinkwako eAfrika-Dzonga ku hakela mi hakela loko hi heta ku endla installation kasi n'wina mi nga eka Giyani na Malamulele ma pfumeleriwa ku teka hi xikweleti tihlanganisi na hina ku kuma vuxokoxoko hi xitalo eka nomboro ya riqingho 073 803 7339 kumbe eka 068 3379 723 Gaza Garage Door and Gate Moto. Elega G1 Solema ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi n'wanyana swilo swa ximo xa le henhla hi mi tiselaka swona endhengeni wa siku ra namuntlha hina tatani Rubin Makamu va kusuka aka Malamulele kwala aka channel ni kombela mi amukela vanhu lava nga ku hi voneni hi nge se nghenela mhaka ya hina. Valangusi na mi amukela eka channel ya Botsoli G1 Makamu. Yeah. Ntwa swi biha ku ni mbitana ku tatani Makamu ku ri ku na mina Makamu mara but Rubin a ku ri na migingiriko ya strike leyi a yi ri kona masiku 2 ndzhaku kumbe maxana masiku 2 lama nga hundza ni kombela mi hlamusela ku i ncini xi nga za xi lead ka ku vaakatiko va teka goza ra strike. Inkomo makwenu inkomo xilawuli leswi nga endla ku hi ze hi teka goza ra ku hi ya a endla strike kumbe hi pfala swilo la dorobeni ra ka Malamulele ivi swi fika laha hi nga a heleketa na ti-memorandum i mhaka ya vugevenga lebyi nga ku hi hlasereni etindlwini ta hina ku na swin'wana mi nga tolovela ku hanya endzeni ka swona a hi swi toloverile malembe ndzhaku ku pfa ku ba nkarhi hi ngheneliwa a tindlwini loko hi tlele navusiku pfuka nampundzu kuma va teki TV nkarhi wun'wani pfuka nampundzu kuma ku tifoni ti tekiwile mara se vugevenga lebyi byi kha byi nga ha toloveleki hi fike ka xiteji xa ku loko ri pela hi chava ku ya tlela tindlwini leti a hi twanga ku loko ri pela hi ya ku tleleni hi laha hi nga safe kona so vugevenga lebyi sweswi loko va nghena va tlhela va fika va mpfuxa ivi loko va mpfuxa va demanda na makhadi va teka tifoni va endla na nsele wa ku pfinya so loko ri xela wa vumbirhi kwala vhikini leri hi pfuke hi hlanganisiwa hi mahungu man'wani ma ku tsema nhlana hi kuma ku va ngheneni ka ndyangu wun'wana a B2 lava nga fika va boha vatswari va secha va teka sweswi va nga swi teka ivi ku hela ku pfinyiwa na n'wana ivi ku hela ku dlayiwa na n'wana so mo ni mi byela ku loko se hi swi vonisa sweswo hi ri vaakatiko hi swi vona ku now is too much se swi endli ku tlula mpimo ma vona loko se ku pfinyiwa ku tekiwa na vutomi hayi a swa ha tshamisekanga so hi vone ku swi fanerile ku hi ya a patwini hi pfala patu hi yisa na ti-memorandum leswi a hi endlela leswaku swi ta hatlisisa kumbe swi hi tekeriwa nhlokweni tanihi vaakatiko ku swi vula ku hi na problem mo ni mi byela ku a swi tekangi masiku 2 hi siku ro sungula loko ku pfaliwe swilo loko ri xa hi xa mundzuku hi twa ku va khomile kumbe va kume va ehleketeleriwa so hi swo swi nga endla leswaku hi ya patwini mara mo ni mi byela ku hi ri community ya ka Malamulele sweswi swi hi vavisi ku tlula mpimo xiyimo lexi hi nga hlangana na xona ene no kombela ka vaakatiko va ka Malamulele hi tiyimiserile ku sweswi hi fanele hi endla ti-structures hi va na makungu ya ku hi hlangana hi va na tihlengeletano a hi ali hi vulavurile na xiphorisa endzhaku loko tolo hi yisi memorandum va hi vitanile hi tshama hansi na vona hi va na meeting lowu nga teka almost 2 hours so hi ri vaakatiko ha ta ya mahlweni hi va na tihlengeletano hi va na makungu ya ku vona ku hambiloko ri ku maphorisa ku na leswi ma nga ku swi endleni na hina hi va na swa hina ku vona ku hi hlayisisana ku fika kwihi kun'wana ku na swin'wana ni nga swi vulaka van'wani va nga swi tekela hansi loko ho va hi ri na switswiriri kumbe something like that vugevenga byo tani byi nge hanyi inkomo so mi nga hi byelanyana swimbirhi swinharhu swa swilo leswi mi nga swi xaxametaka memorandum leyi mi nga hi heleketa police station. Okay, ka memorandum xo sungula ku vuliwe leswaku
ha swi vona vugevenga byi ka byi phikelela and a ku na nchumu hi na mafu mo hlayanyana ma nga endleka kwala dorobeni ra ka Malamulele na matiko akelani xikombiso ka vo Mavambi mara ti-case ta kona vanhu vo kumeka va fili van'wani vo ngheneliwa makaya xikombiso ku fana na sweswi nga endlisa kona lawani so hi vona ku a ti boxeke ti-case ta kona se hi vona ku twisisa ku swi nga endleka hambi ku ri vurhangeri va ri ku tikeriweni so loko munhu a tikeriwa kumbe ku ya hi category ya ti-crime leti humelelaka laha ka memorandum hi tsarile ku swi nga va njhani loko vo hitisela vanhu lava va nga na ntokoto wo antswa ku va ta pfuna lava nga kona a hi vulavuli ku hlongola munhu mara lava va ta va henhla ka vona va pfuna tanihiloko mi kuma ku tinyiko ta ku rhangela ti hambanini van'wani va swi kota ku va loko va hlangana na xiyimo va kota ku xi endla mara ni nga mi nyika xikombiso hi ze hi va na vona varhangeri laha a xitichini xa ka Malamulele loko ku ri na swin'wana swa ku swi phikelela a va na makungu yo karhi va ma tirhisaka ku hoyi madifeni lawa ma nghenini me le ku dyeni la nsin'wini hi endlisa ku yini ku ma nga hati mara laha hi vona swi ri ku hlweleni hi ndlela yeleyo i number 1 leyi a hi ri la hi yona xa vumbirhi police station ya ka Malamulele ya pfala hi 7 namadyambu hi swi tsarile ka memorandum ku hi kombela ku xitichi lexiwani hi kombela ku xi nga ha pfali a xi vi 24 hours xa vunharhu lexi ni xi ehleketaka a xi tsariwile lahaya i timhaka ta holobye wa gezi u tivisi leswaku load shedding a ya ha ri kona so hina la ka Malamulele ku na phati yin'wana ya muganga gezi ra famba hi 7 masiku hinkwawo ri ya vuya hi 9 se hi tsarini laha ka memorandum ku va xiphorisa na hina hi ta va pfuna hi le sayitini vulavula na va Eskom kumbe mi ripota kwala mi ripotaka kona ku mi kombela ku mi ta kota ku oloveliwa ku tirha kombelani ku gezi ri nga ha fambi xo hetelela lexi hi nga xi tsala eka memorandum i timhaka ta ku loko ri ku va na problem ya switirhisiwa a va ngeteleli switirhisiwa na loko ri ku tinambara ta vona ta maphorisa ta xota a va kombeli ku engeteleriwa leswaku va hlayile hi ndlela yeleyo ene loko hi swi languta a hi leswi hi nga swi tsala ka memorandum leswi ni swi vulaka swi tikomba nga ku ya hi leswi muganga wa hina wu nga kuriseni swona wa ka Malamulele police station ya ka Malamulele mi nga kuma ku phorisa rin'we ri le ku phoriseni vanhu vo fika 5000 ene mi ri n'wexe hambi loko ko wa tihomu mi nge tirhisi ta 5000 okay so ku va leswi mi vulaka ku ri andaka loko ta va ku pfaliwa patu ku na vanhu lava va nga pfuka va khomiwa hi xa mundzuku wa kona swi nga va kha swi vula yini ka vaakatiko swi nga va swi kha swi vula ku se va nga relaxa kumbe xana lava a va ri specifically for case leya ku humelelaku swa ha ri kona swin'wanyana swigevenga laha handle no tanihiloko ni mi byerile Botsoli ku a ku relaxa hi nge relax ni nyiki xikombiso xa ku hi ta emahlweni ni khoma tihlengeletani tanihi vaakatiko hi ku a hi swi tivi swigevenga leswi ku va lava va yivaku swilo leswiwani i vanhu van'we kumbe i ti-teams to hambanahambana mara hi lava ku tirha hi ri vaakatiko hi khomana hi va xilo xin'we loko swi olova kumbe swi koteka hi fikelela ka ndlela ya ku loko ku ri ximumu hi tlela hi pfule na mafestere okay ya ku fana na I think xo hetelela lexi ya ku fana na leya ku humelelaku ka ndyangu lowu nga weliwa hi khombo vanhu vo tala va le ku lwetaneni hi marito more especially ka sweswi swa ti-social media why mi nga mi ya seketela hi leswi why n'wina mi nga endlangi leswi loko a ku ri n'wina mi kha mi kombela nseketelo aka vanhu a mi ta tsakela ku vanhu va seketela yini aka ndyangu lowu nga weliwa hi khombo mo ni mi byela ku na swin'wana hambiloko ku ri ku a ni fanele ni nga swi vulavuli khombo leri ri hi kumeha kusuka ka swin'wana swa tipolitiki la swi dividaku tiko ene ku na swin'wana tipolitiki hi tona hi hambane hi mavonelo mara ni twi nga ku loko hi weliwe hi khombo hi ndlela leyi hi nga weliwa hi khombo hi rona na va ndyangu lowu va nga weliwa hi khombo a ku fane ku ri wona nkarhi wa ku va hi va nyandza yin'we mara still ha ti exposer ka tiko
hi ndlela yeleyo mara hi ta ringeta ku ya amahlweni hi va xilo xin'we hi nga hambana hi mavonelo ya swilo mara ina ka vula karhi ha swi twa swi vona na le ka ti-social media ku le ku nyiketaniweni hi marito so me a ni ta ku hi marito man'wani ka vaakatiko va ka Malamulele a hi ti dyondziseni ku va xilo xin'we loko hi twa ku hala vaakatiko va hlangana va lava ku endla swo karhi hi seketela leswi va lava ku swi endla ma vona swiyimo xo fana xexiya xa ku mi kuma ku hela van'wani va khoma meeting kun'wana van'wani va khoma nhlengeletano kun'wana hi nkarhi wun'we mara hi karhi hi lwela xixin'we a swi tshamisekanga mara ni twisisa ku vafundhisi na ti-structures hi ku hambanahambana va ta hi pfuna va nghenelela ku hlanganisa vanhu lava va nga na mavonelo yo hambana hi va xilo xin'we vutomi bya mahlweni ene ku na rito rin'wana ni ri rhandzaka ra tipolitiki va ri vulaka va vula leswaku in politics there is no permanent friend and there is no permanent enemy so swi vula ku yini leswi lava nga ku voneni swilo tindlela to hambana tanihi leswi xiyimo xi nga xiswona swi nga va kahle loko hi pfumelelana hi amukelana hi tlhe hi hlangana hi va xilo xin'we hinkwenu vanhu va Xikwembu no swa khenseka swinene boti ni khensini swinene nkarhi wa n'wina ni tshemba ku loko ku ri na swin'wanyana swi nga ku developeni hi ta va hi kha hi khumbana leswi swi fitaku ku ri mi hi update hi ta tlhela hi vuya mi ta hi update lexi xi nga humelela i ku loko hi heleke memorandum tolo nampundzu ni mi byerile ku hi pfuke hi twa ku swigevenga swi khomiwile mara loko hi fika hi henda over memorandum hi byele ku se ku khomiwe 4 and then kusuka kwalano namuntlha hi kume mahungu ya ku va kona le eka court mara loko ha ti arrange ku hi fane hi ya komba nseketelo hi kume mahungu ya ku hayi mi nga ze mi ti hlupha mita hikuva a va nga nghenele court leswi vula ku court ya vona ni tivisiwile leswaku yi ta va kona hi Mvula okay lerara ku vanhu va pfumeleliwa ku ta va ta seketela hi Monday ku ya hi leswi loko hi ri na swiyimo swa ku fana na leswiwani hi tala ku ya hi ya seketela hi kombisa ku vilela peaceful ku ri xikongomelo xa ku tiyisisa ku loko ri ku himpela hi vona vanhu lava nga endla swilo leswi va nga nyikiwi bail okay Monday le va vulavulaka hi yona i Monday ya ti 12 ta May 2025 hi cancel swinene ku khensa mina thank you hi so Ntokoto Studios, home of technology.